Muraho nanone twongeye kubahereza ikaze mwebwe mwakanda subscribe kuri channel y'abasirimu, nawe kandi utarayikanda uyu ni wo mwanya kugira ngo tujye twibanira mu biganiro byacu bya buri munsi, turi kutubagezaho ibyegeranyo mu bintu runaka, inyungurabwenge ndetse n'amakuru ari update, amakuru mashyashya utarumva ahandi. Kuri uyu munsi rero kuri channel yanyu, channel y'abasirimu, twabateguriye ibihugu 10 bituwe kurusha ibindi ku isi yose. Ku mwanya rero wa mbere turahasanga igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa gituwe n'abarenga miliyari 1 na miliyoni 400. Iki gihugu cy'Ubushinwa kimaze guca agahigo kuko mu myaka 5 ishize ari cyo gihugu cyagumye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri turahasanga igihugu cy'Ubuhinde. Ubuhinde butuwe n'abarenga miliyari 1 na 400 nayo, kandi ubu hari igihe kinini Ubuhinde burusha Ubushinwa abantu, ariko bitewe n'ibarura rusange rigenda riba ku bijyanye n'imiturire y'abaturage batuye isi, Ubushinwa bwo nibwo buza ku mwanya wa mbere. Ariko bitewe n'uko Ubuhinde burya ntabwo bakunda gukora ikintu cyitwa ibarura rusange, nicyo gishira Ubushinwa ku mwanya wa mbere. Umwanya wa gatatu rero turahasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa USA, ituwe n'abarenga miliyoni 335. Izi miliyoni ziyongeyeho miliyoni 5 mu gihe kitageze mu myaka 5. Ni mu gihe iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari mbere y'Ubuhinde, ariko Ubuhinde nyuma yaho bagenzuriye ko butajya bukora ibarura rusange, babushyize ku mwanya wa kabiri, bityo Leta Zunze Ubumwe ziza ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu cya Indonesia. Indonesia ituwe n'abantu barenga miliyoni 275. Iki gihugu cya Indonesia akiri ku mwanya wa kane nacyo cyari imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mbere gatoya ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itari igishaka kwakira impunzi, ariko aho yakiriye n'ubundi impunzi nyinshi zigiye ziraba zitandukanye zinjira muri kiriya gihugu, niho yabereye ya gatatu. Indonesia iza ku mwanya wa kane. Umwanya wa gatanu turahasanga Pakistan. Pakistan ituwe n'abarenga miliyoni 240. Iki ni igihugu rero cya Pakistan. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga igihugu cya Brazil. Brazil ituwe n'abarenga miliyoni 215. Ku mwanya wa karindwi rero turahasanga igihugu cyo muri Afurika aricyo Nigeria. Nigeria nicyo gihugu gituwe gusumbya ibindi ku mugabane wa Afurika, kikaba gituwe n'abarenga miliyoni 220. Umwanya wa 8 rero turahasanga igihugu cya Bangladesh. Bangladesh ikaba ituwe n'abaturage barenga miliyoni 170. Ku mwanya wa 9, nubwo bamaze iminsi bari mu ntambara, igihugu cya Vladimir Putin ndetse n'igihugu cya Zelensky, ariko nta kibuza ko Uburusiya ari ubwa 9 ku isi yose mu bihugu bituwe cyane, kikaba gituwe n'abarenga miliyoni 145. Ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma kuko uyu munsi twabateguriye top 10
y'ibihugu bituwe gusumbya ibindi ku isi ni igihugu cya Mexique. Mexique ituwe n'abarenga miliyoni 130. Ibi bihugu rero nibyo bihugu bituwe kuruta ibindi ku mugabane ku isi yose nzima dutuye. Ari ikindi kintu ushaka ko tukugezaho watwandikira muri comment, kandi nawe utarakanda like, share ndetse na subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kubikora kugira ngo tujye twibanira mu buzima bwacu ubwa buri munsi. Mugakunda channel yacu kugira ngo mujye mubasha kumenya inyungurabwenge zako kanya. Murakoze ibyo bategura nkanabagezaho ibi biganiro. Ni Kabengera, Imana ikomeze ibarinde.